بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي تماشاوان ما هجا ومخير وسلامت هاتن في برنامج ما كردي. خدا حسبك إيشاف أموه أمي قاسي بينجي دقيقي في برنامج دا بهفرا بمينن. إيشاف ذهب ميزان ما بقيمته برومت لكي لك منه ام قدیم زمان دا حواله هفن خدا حسکه امی بهفرا ایشه و برنامه بردوام کن. یک جه مل عسکری حواله میه امامکی امامکی آنجی دوام که وظیفه خو هی نجیل سر وظیفه و امام جامعه حواله میه دویا مل عزدین اوجی محلکی دیاربکر دا امامه اوجی وظیفه خو بردوام که هر دو میوان می بقیمت گلک دنگوان گلک مقاموان گلک علموان خوشن خدا حسب که ایشف امی هم ج دنگوان هم ج مقاموان هم ج علموان امی استفاده بکن امی بهرا و برنامه کردی قاندی 5 دقیقی بهرا دوام بکن. گلی حوالی می محترم و بخیر و سلامت هاتن وتشريف كليا حتى في ذرا إيشف شفا رغائبة أمجي في شفا رغائبة على إسلام تبريك كن خضابك وسيلة جي سعادتها هردو الدنيا يرى إن شاء الله أمجي جبو خاطر بركتها في شفي أمي هناك لسال بيخنبر عليه الصلاة والسلام أمي بعصا وصفو أوصافي بخينا جي مولودة كردي هردو ملايمه هردو میوان مجی دنگو مقام وانجی گلک خوشن خدا حسبك بوی دنگو صوت خویا حزین خوش اویش تماشاوان می هجارا بخینن مل عسکری از غلام کرم که اما تشکت خوینی کی ببیجه برات تماشاوان ما بوداری کن. بله جبو خاطرك إيش رغايب جسيه رغايب جرغبت هر کس طلب خيره درگاه رحمه رب عالمتك امجي مولود الشيخ باطي قسمك حمد قسمك جي صلوات الشريفة بين السر نبي آخر الزمان شفيع اخو حضرة محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد بحد بو خداي عالمين او خداي دايا مدينة مبين امكرين امتا خير البشر تابعي ومقتداي نام ويار او خداي مالك ملك عظيم دايم ميراث قرآن كريم دين مكر كامل نعمة ما يا يعني دام أحمد الدار السلام او خداي بنظير ذو الجلال بمثال بهفال بزوايا الرازق بدس باو مارمور عالم السر نقوتي در صدور كاري ساز بنده سلطان جايا راحم رحمن لطيف ومهربان آسمان بستن و کربدیت صورت با خالو خطوه آفریت هیوی دارن امجت شاه کریم اهدنا یا رب صراط المستقیم نجم سوج خطات نوسيتايم ليجت إحسان وغفران وكريم يا رب إيمان دخازن أمدا يا جير آلا يا محمد والسلام گرد خازن خلاص بن جاگیر صلوات بنجواتا حاضر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. على ما العسكري تقول خشبواز ظلام يكاد نجيب خيله ولا هناك يجي دون كبلي. برتبادا هر زمان آنحين أي محمد 100,000 نافرين أي شفيع داري هر علتي ديدأ بناهيا بأمتي
دستگیر و مستغاث هر دو کون بو گناهکارم پناه و پشت و عیون صل یا ربی علی خیر البشایر طه بن طیر بخون بر شجایر او حبیب روح نیا هفت آسمان هر دو عالم قالب او روح و روان خاکی پای احمد و بیت الحرام لو شریف زمزم و رکن و مقایم صل یا ربی علی خیر الورایا ما تسیر الشمس في السبع العلا فخر إبراهيم وإسماعيل نوح مصطفى با وفای با فتوح ما رمیت از رمیت گوشی دار دستوی دست خدا در کاروبار صل یا ربی علی ختم الرسول ما يموج العاشقون في السبل او کلیم خوش نوای چرخی تور داغی دار بوی سیمای بنور ای شفیع صاحب آلای حمد من هنا بحد گناه نسیان و عمد لما في واسقد استقير جير آلايات بمروج عسير گرد و خازن و خلاص بن جاگیر صلواتان بنجواتا حاضر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ملا عز الدين كرمك إجازته هنكي بويد دنگي خوي نازك جمرة بخوينه بله سيدا امجي بوي وسيلة وان مه مبارك وفي شبا مبارك دبيجن شبا تمام أهل إسلامي تمام مسلمان مبارك وإن شاء الله وبوي وسيلة جبوي كوجي وإمكان دوان شبا مبارك تد وروح مبارك تدانا ما جوو وجسوس تيوي راجي تشكر خو پیش کشتکن ولی هنکی ایج مولودا پیغمبر علیه السلام امیجی هنکی جو خینی انشالله هر کسی گهدار مولودا نبی درگه مزگینیان دل ببی گوتوی پیغمبر عالی صفایت مولودا من هر کسی مظلوم بکد الشفیع وی مروجا محشری ده و خود او تاسقا و کوسری صرف مولودا ما یک درهم فرایم هم بره یک گوی زیر احمرم فی سبیل الله ببخش بر فقیر قدر مولود بزانن هن کبیر هم جبو بکرو عمر هات اب خبایر هم جا عثمان و علی شیبو نسار درهمك بتصرف مولودا نبي خيرك مزنجب وحاصل بي أمج شيخ بو رواية أبخبايا الشيخ كرخي فخر رازي بعد غير هر کسی حاضر بکت او یک طعام با بخور و شربت قدرک تمام غازی کت اخوان و هل بیت شرا بیت خوندن مولودا خیر الورای تيت حشر او دقل خلق بري يعني با پیغمبرانی انوریم هرچی بینت هند تشتی خوارنه ده مبارک بدل بر و خوندنه
بيت خوندن قبل يكسك دراف دي مبارك بن دراهم بن زاف بيت خوندن قرلا في بخوت الرحمة نازل جملة يعل الدبيت هرجي لبيت خوندن رحمة لي دي ملك ببنت جيوي منزلي خاني لبيت خوندن أفصلا دي ببيت باعسي دفع بلا بو خدا نزاد يوبو هم نشين هر صلاة دي بدن كروبين ضافعي جملة حسودي شاب خراب در مزاري سهل لي رد جواب پر کسان دیتن کرامات و اسایر جخوندنا مولود سلطانی بشایر هر وکی هاتی گوتن به حساب لنشم بیجم جتطویلا کتاب قدر مولود نزانم بیجم ایواز لیک شارب النبی تجرگ بایاز گرد بیتن هنجا گربن خلاص بعشق و شوقك هون ببيجين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين كلام كدوم كيكتمش گرتی قمد جنورا خو خدای گوتمی کونی حبیبی احمدا هجن عرش و فرش کرسی و قلم هجن لوح و انبیاء محتشم صالحات تسبیح کرنورا شکر ششمیت الف و جهارو بسؤال پاش بوی چه کرید وازه حجاب هر یکی خوشتر جیاری بحساب قدرت و تعظیم و منت مرحمت هم سعادت هم کرامت منزلت هم هدایت هم نبوت رفعت طاعت یازده شفاعت تمت هر یکی وستابوت دا چند سال عدد مسپار علم لا یزال هر یکی تسبیحکی خاص و جدا دائما تسبیح خوندن جبو خدای پاش آویت جهار بحر مزن و خدای لا یزال و این سجن بحر نصرت ثانی بحر مرحمت بحر قدرت بحر عرفان این همت چون جبار معرفت و هاتدگر قطر جوریاب الهام و قدم صد هزار و هم چهار و بیست و ایال هر یکی بو یک نبی دل شکرم پاشوی شکر جنورا نامور جوهرک لیکر نظر آبودگر نصف اول دای شاوه حیبت نصف دان ثانی دای شاوه شفقت نصف اول بوی بحر و هر لوی نجتر سو حیبت قد نانوی هم کلی او بحر کف داو دخان کف بوی ارد و دخان بو آسمان نیوی کاده چکرنجی چاری چیز عرش کرسی و قلم لوح تمیز هات امر پادشاه لا یزال مالک الملک جلیل ذوالجلال یا قلم بنویس به امر پادشاه از چه بنویسم به فرمان یا الهام
قال اكتب لا إله إلا أنا هم محمد قاصد أمري منا ساجدوا به هشكرين سالدين سرهلين قوت إلهي سيدي أزدزانم لا إله إلا تؤيم أو محمد هم بري اسمك بوين Keşke ya sultanı bacudun kerem padişahı sermedi got ya kalem gerne bu ya ev Muhammed lahu arş minnetine ne vücude tabi faş ne tüye ne cennetu narimizin cümle eşyamın cebuvi çekiren mühbetihin gafı şek bu ev kalem maalesef levh-i nevisi dembedem سرخوش و سکرانی بی ناوی شیرین پاش با الهام رب العالمين قوت أول يا محمد السلام هم عليك قوت ربي لا ينام دا جوابا عن حبيب العزة وعليك سلام رحمته بويا سنة لو سلام ورد فيار الجملة أحوال باشهن قرنعار ونبيسي بك بأمد خنجي كار جنتي وعاصيان دي بشن نار أمة أحمد نبيسي أهل نور أمة مذنبة رب غفور جملة أحوال عالم بشكا ونبيسي بوري ويشبو القلام گرد بیتن هجاگر بن خلاص بعشق و شوقك هون ببيجان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ساعتا و هر دیجی خوش به باور کی از باورم که ام پشکی زده و درسی بخوین دریج بکن تماشاوانی می هجا احتراز بکن بجن خدا زاله مرد ترک آوان دنگا ناکه نخو مجی برنامه خو از ببیجم مخرا کرد قبول بکن امی هما تشتکی هندک و کنک از جی کی بخوینم جبو خاطر جارک دنی ام وگرن سر مولودا خو لیوکا هما فصلکی بچوچک امی هنه کی بخوینن او جی بحثا إيمانية بحث معرفة خدايا بحث محبة خدايا شخوفان تشتك وجو إيمان ومعرفة ومحبة خدا شدرته أمجي هناكي حديثك بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المسير أب جملة التوحيدية بشت نمجا سبي وإيفاري تكراراوي قالك بخير وبيره والقرار روايتك صحيح مرتبة اسم أعظم بخرات قرينة أب جملة التوحيدية يازدك كلمة ويهنا لهر كلمة كي ويدا هم مزقين وخبر خيره هيا هم جهر يكيرا مرتبة كي التوحيدة ربوبيته هيا هم دو نقطة اسم أعظم دا كبرياكي وحدته كمالك وحدانيته هيا في حقيقة مزنا علوي إيزاحوي أما حوالي هناك بيفي ذني بكن بناء السر وعدكي آنها دسولة خلاصكي كرتكدا بدو مقام ومقدمكي أما جرى فرستكي تشيكن مقدمة قطعيا زانبك غاية هريبر جورج خلقترا ونتيجة هريبر جفترترا إيمان بخدايا ومرتبة هري عالية إنسانيته ومقام هري مزن بشريته دنافو إيمان بخدادا معرفة خدايا وججنو إنسرا سعادة هري زيرين ونعمة هري شيرين دنافو معرفة خدادا محبة خدايا وجروح بشر كيف سرور هري خالص وش قلب إنسان را كيف شهية هري صافي دنافو محبة خدادا لذة روحانية بله تمام سعادة حقيقي وسرور خالص ونعمة شيرين ولذة صافي هل بات بمعرفة ومحبة خدادا
او تجاره بوی نابن اوی خدای تعالی ناس کربه اوش حس کربه ج سعادت و نعمت به پاشین را اوش انوار و اسرار به داوین را یا بالقوه یا بالفعل مظهره اوی وی حقیقی ناس نکه اوش حس نکه ج شقاوت و آلام و اوهام به حساب را مانن و مادتن مبتلایه بله انسانک عاجز مسکین دوی دنیا فانیه پریشان دا دناب نوع بشر عواره دا ده حیاتک بے فایده دا ده صورتک بے حامی و بے خودی دا سلطان تمام جهان بجی کا چند پرد که نخو دناب نوع بشر عواره دا دوی دنیا فانیه پریشان دا انسان اگر خودی خو ناس نکه مالک خو نبینه چقاس سرگردانک بیچاره هر کس فهمت که اگر خودی خو ببینه مالک خو ناس بکه و چاقی خداوی رحمت آوی خودش پیرا قوت آوی و دنیا وحشتگاه جرد قلبه سیرنگاه کی اودبه تجارتگاه کی خدای تعالی و کائنات جی جمرا بکه سیرنگاه کی او بکه تجارتگاه کی مزن او به ایمان و به قرآن مشاد بکه او امتا پیغمبر علیه الصلاة و السلام جی جفتنا في آخر زمان محافظه بك إن شاء الله بإذن تماشاوان ما هجابه أمي چند جملة هما دسرة هنكي بهوالي خراجي مذاكرة بكن و أمي دست بمولودكن براكي مال عسكري تخوازي أم جترا دست بكن أفيا أستاذ تشكي جو دبي قطعيا زانبك غايا هري برجوج خل قترة والنتيجة هري بلنج فترة إيمان بخدايا ومرتبة هري عالية إنسانيته ومقام هري مزن بشريته دناف إيمان بخدا دا معرفة خدايا داوية تسر سعادة إنسو جن أنجاخ أوجي بمحبة خدايا روح بشر كيف سرور خالص قلب إنسان را كيف شاهية هري صافي دناف محبة خدا دا لذة روحانية تفهم كرنكو ام بچار تشتاب هوانه یک جه ایمان یک جه معرفت یک جه محبت یک جه سرور قلبی یعنی اهل ایمان بوان هر چار نعمتا مجهز لذت روحانی بله يعني إنسان وقتا كوان هر تشتا دخدا هاني وجوده بله ويتشاغي لطائفي وي معنوي أرواحي وي روحي وي تماما دكذا كيف خشو سروري مفرحت به إنانا كهرا أوا بالصحة وعافية دسمش كي خوشك بقرا ورا زو عجلة بكذا حضور خده دركعت سنة دسمش بك وياخذ لمجا خويا فرس بك جوي ذوق جوي ذوق تكراري حتى ذاتكي مش سيداكي بر محترمة حتى أذكارم بجم أهل كشفو مسحكر دقوك شيخ كيما بر من ورد مرور زمان دا قوتيا ويدقوك من وي شيخ ديتيا قوتيا جما بربو حسرت كو من دسمجا كي خوشك تير نقرت ومدركات أول مأجكي بقلبك خوشك بحضور إلهي دا منكر دمكي فان إنسانك بفيرانجي لمشتكن أو جشتنا لذات روحاني يعني فان هرشار مرحلة دخل التطبيق كرنا فانا تشوك تعبير جائز سا معصي دهندري آفيدا جسو بربرية آفي وج آفي زوق دستينة ايكو جشتبن في درجة جي جلميجي جطاعات و جفاتحة والتحيات وركوع وسجود خو وقتها كتبين سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده دركوع دا جي وصا زوق دستين حتى أستاذ دبيجة رضي الله تعالى عنه معلومة يجي كده دبيت جار كي دركوع دا فنا بنزري لميجا صحابية دركوع دا جماوي بركات حاصل دبي من مذاكركو دو أورتام مو أصحاب كرام دا دوين مدرسة حضرت محمد مصطفى دا يكدوي دا مزنبونا صلى الله عليه وسلم دبي من مذاكر دو أورتام مو طلبي ويدا أصحاب الكرام دا أبي فرق مسافة هي لما كتبينكو أن ولي مظن أمته ناقجة درجة أن هندكي بشوجة أصحاب الكرام طبي أفيا هنكي لسري خبردان هي إجا جبرويك إنسان وقت فان هرشار مرتبة بقرة الدنيا تخي كفاوي دي ساوي الدنيا منعويناك جلزتها ويا روحاني ذكرنا لميجي وجي تشتي خشكو جوي حضور النبا لميجي حضور خدا مش كلامي بفهم كركو ديمك أهل إيماني قيمها
قيمة الدنيا وآخرته أو دخن سعادة الدنيا وآخرته أو دقرن دستخو لورا إنسانك كبيجة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فعم بك ربك الرحيم خالقك كريم في كائنات السوق وإدارتك وفي دنيا مسافر خانية مروي داوية دهندري قبرستان هذا درباس عالم برزخي ببه ومروي ببر عز وفقري درباس إعلاء عليين ببه مروي ببه مسافر خدا مروي دوان قصر وأباردومان سعادته دا سير وتماشي مزن بك هنا الدنيا بنور إيمانه وزعفتقها مزن سير وتماشتك هنا نتيجة جنتي معنى دكذا هندري جنتي كلامك كرمانجي هي دبين سيدة معصية شخوارنا معصية خوشتره إيكو جغوتلا تهات فهم كرنيكو فانيكو إيمان معرفة ومحبة خدا بوان رهبة كو قوة الدنيا إذا بنجي معنى دي جنتي دانه چمكي خو زانن كو خو دسبيرن ربك رحيم خالقك كريم ودبني عنايته ويدا عمري خود درباس كن لبالي أهل الدنيا جوان فيز وبركته محرومن الله أعلم عاشق رباني ابن فارد بيجا دبي وإن خطرت لي في سواك إرادة في قلبي يعني على قلبي يوما حكمت بردتي يعني يك آن كبه يك دقيقة كبه يك ثانية كبه يا ربي از وقتك جغينة هنكي تشتدني ده قلب خدا بدم قراندن از اورو حكم بكم كأز مرتد بما جاء استاذ ما رضي الله تعالى عنه اوا جمله كي دبيجا دبي demek diyebiliriz ki bu kainat insan için halk edilmiş. İnsan ise marifet ve muhabbeti ilahiye için yaratılmıştır. Gaye em hatine dünya iş bu em Xudan nasb kın pişte kum me Xudan nasb kır eve haskirna handre kalbe xuji em tamamen tevcih bükün bibal haskirna Xuda va. Demek ki insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Peki evi dünya ne jeratçıdır ve çahok ebed için halk edilmiş? Ve bu dünya ona bir misafirhanedir ve ona ahiretine bir intizar salonidir. Demek ki ana em de salon edane em muntazire tiştekine em herkes muntazırın em tev memurun amire mutlak Xudaya Xuda aleme meş'alema tınebune haniye ve misafirhane em jiboy memleket ki ebediyatne liva muvakkaten em seknan dile. Xudaş tarazi be. Kunna ve mebiye misafir. Gelekte hoşgo. Emel azedid hakkı imanı da, marifeti da, o muhabbeti da, o surura kalbi da, teşkibi beji. Gelo merke mümin dünya tefhem kini pırpe hoşte. Fakat merke kafir yani baradayil ve dünyayı ava hayat darbastın. Kerem ke. Beli seda şkolun çetirip edzanın. Beli. Yani iman gavku ve insan ratına ve ev insan ne mümküne ku hem de dünyada o hem zaten eğer bavariya ve ahireti hebeci de ahireti de ne mümküne huzureki kalbi bibine. Çünkü huzura kalbi ancak bir iman içer be. Malum ev işte ku seyda bere izah kir ev muhabbetu o İmanu o ev surura kalbi evana tev menba'a wan imane. Kavak iman tınebe evana çenabın. Evana ji de vücuda insan da asasen hene. Yani de kabiliyeti insan da hiskirin heye mesela diyeceksin. Lebeli kavaku iman hebe ev hiskirin ji de ji ev wan latife kud bedena insan da ne? Ve çahe de jiwi da de xabat kirin. De jiwi da beri de ji rast. ve çaxe jwe heskirina xo jwe lataife vücuda xo jî fayda dibîne ve bûî daha jî huzurekî mezin faydekî mezin jê dibîne. Lêbelê gava ku îman tune be ji bo ku nûra îmanê pê re tune çavê wî kor e ciyê heqiyê nabîne ewan latîfê xwe yê ku ji bo pir tiştê qîmetlî pir tiştê qîmetdar jê re hatiye dan ewana dide hinkî tiştê ku muvaqqetin nelayîqê wê muhebbet û wê hezkirinê ne wê quweta xwe wê muhebbeta xwe wê ewa xwe ji hinkî tiştê lezzetê ku muvaqqetin lezzetê dunyewiyê ku ji dersî wî jî dizane ku di midekî hindik de ew ê ji dersî wî derkeve bi vê münasibetê dixwaze ku goya bi wê muhebbetê xwe kêfxweş bike
maalesef ji bu ku insan Xweda aql dayê şuur dayê tefekkür dike dizane ku ev viyajî zamanekî hindik da ji destî wî here tam beeksa wî ev ya dibe sebebê ku avê usta jî dibe zevalê nimet elemdir. Belê yani ku nimet piştî ku zail bibe dibe elem heta tefekkura zailbûna wî nimetî ji bo ku zane û ew ê zimdekî hindik da ji destî wî here evê zewalhanê ji ana va li ser wî ew qelbî wî dikeve îzdirabê ew mihebeta goya ku anî ku xwe teslîmê wê hewa nefsa xwe dike jî ew bi xwe jî nabe tiştekî xweşê ku pê huzur bibîne nabîne yani zahîren destî wî di nav hingiv da xuya dike feqet malesef ew hingîv wî di hindirê wî da zehîr heye jar heye kenavî bergirîne yani kena bergirîne ye ji ber wî qasî ji bo xatirê ku meriv huzura dinya û axiretê te bibîne avê ku we her du seyda jî gotin û çêtir daha ve xweştir îzah kir lazim e ku ewelen nûra îmanê ve saniyen ku vê nûra îmanê jî bibe wesîla ku ewan cewheratê ku di bedena însan de ne ewan cewherata di ciyê xwe da di ciyê ku Xweda xwestiye di ciyê ku layık e têda bê xebatkirin di vê derê de bê xebatkirin ku ji bo sirûra dunyewî û xirewî tevşî bibe. Me fehm kir ku yani ehlê îmanê di Eid û Erefatekî mezin da ye kêf û şahî awan e ehlê küfr û delaletê kenava jî berbigirîne ye tijî li ser kêfa misilmana birakê mela eskerî dîsa bi eşqekî bi dengekî xweş mewlûdê bigire li ser pêxember aleyhisselatu vesselam hinek bibêje Xweda daye me em ê îşev hinekî bi meqamê eşqê li ser pêxember jî bibêjin aleyhisselatu vesselam madam Xweda vê nimetê bi destî wî daye me em ê hinkî jî bibêjin belê. Amine gotmam tene ve merujen ez demek tirsamu lerze hatemeyen mendi khani ruhni bu gayet bele çarijin hatın jurukne menzileye ba cemalu husnu nurani kamer hulle istebraku sundüstüber la'liha tir evja ve kevseriye zülfiha satta'na da'na amberiye بشنو بالا سر سيما وشفاف من شباندن تخمي عبد المناياف او كيبون حوا وسارة آسيا يا لبش من مريم عمرانية مريم حسن ملاح زدبو أبال ودابو او جبو من تكيبو راستو شف من دي كواكب تكفرين قافة قافة جهان بن أنورين أمر جبرائيل كرمير مزيان مجدأ أهل السماوات وزمين داكة درقاه نيران ناقيان شاهيان حور رضوان جنايان غلغلين حورد قصر جنتي أكيد زاني كاروبار قدرتي هات جبرائيل ملايك فوج فوج شرك النار مكه بون موج موج ناقيان استهنبوا وساعتي من ديداد دست مجامك شربتي اسفي وك شير وك عسل نجوي شير وعسل بويا مسيال من فخار تهني تشوفي الحال جمهيان طيركي سفيها تبر مال دميان ودمي من بو محمد مصطفى نور جانو معدنو صدق صفا قرد خازن خلاص بن جاقير صلوات بنجلة حاضر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. تخوازي براوياجي مال عزدين دي صفية قبل كنا براوا جهير چه ببالي.
آمینه گوتی کشش مچون سیر من جحب لاخو ندین قط یک اسر پاششش مهات من آوازی غیب من لتمزگینی ای پاکیز جیب و دگلت خاتم پیغمبرایان ناسخ حرفان کتاب و دفترایان لید خون دامدیتن بعدد انبیاء و رمز و نشان و سند اولا من دیج من نورک دچی قصر بسرا من جاک ساوی ددی مه اول هات آدم طیبا کر سلام و گوت حمل مرحبا مه ثانی هاتشی سز میمنه گوت من مزگین لتا یا آمینه مه ثالث هات ادریس نبی کر سلام و مجد بر حمل تبیم مها چارا نوح خامس هود هم هاتن و مزگین دامن پر کریم مها ششاهات ابراهیم خلیل دام مزگین جوی حمل جمیل مها سابحات اسماعیل زبیع مجد بخش مجوی حمل ملیح مها سامن هات موسى وفا ابشر يا آمن بالمصطفى مها تاسعات عيسى جاسمان مجد دامن هات سلطان جهان او كشش مچون حمل من خليب قوت عبد الله عبد المطلب بتجارته بچيسا شمت شام لمدينة باربكي تمر طعام ودماد آمين كودك ببي يك ضيافة لازم دعوة ببي عبد الله الماهر ويقول عزار در مدينة شربت عمرني وخاير عمر عبد الله 25 سال بوريو ويكرج دنيا ارتحال چون عبد المطلب واقعا her du çave amine bundam ayay İnkan habibi min dilimin bu dünyem ah hasret kodeki min mayetiyem esmeri min maci halqi karivan hatine peydan ev ruhu ravan daru berbovi girin ve saati abu ruhnik nadinin kad muhleti melek rabun ve gotun ya kerim le habibete Muhammed mayetim malikül mülke mezında cevap çetirim bu vici hayradı ubab ey خداوندان عقل مستقیم هم بزانن قیمت ضروریتیم گرد بیتن و جاگر بالنجات
بعشق وشوقك هون ببيجن الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. مال عسكري كلام كان كي مرحبا تجيب خوينا ويدنقي خوي خوش كلا جمله ذرات جهان دا افندا كرنا غازي بك وقوتن مرحبا مرحبا اي سر فرقان مرحبا مرحبا اي درد درمان مرحبا مرحبا اي جان باقي مرحبا يا مرحبا عشاق ساقي مرحبا مرحبا اي علي سلطان مرحبا مرحبا اي كان عرفان مرحبا مرحبا اي شمس طابان مرحبا مرحبا اي جان جانان مرحبا مرحبا اي قرة العين خليل مرحبا اي خاص محبوب جليل مرحبا أي رحمة للعالمين مرحبا أنت شفيع المذنبين مرحبا أي آبي طابب زوال مرحبا أي ماء تاب لا يزال مرحبا أي بلبل باغ وصال مرحبا أي آشناي ذو الجلال مرحبا أي نور خورشید خدا مرحبا أي توج حقنا بجدا مرحبا مطلوب عالم هرتوي مرحبا أولاد هاشم هرتوي مرحبا أي نور حقرا مزهري مرحبا أي أولياء سروري مرحبا هاتي شفان أمتي مرحبا هاتبو منورا دولتي مرحبا أي بدر عالم يا منير مرحبا خلق كثيرة دستقير مرحبا سلطان جملة أنبياء مرحبا أي نور چشم أصفياء گرد و خازن و خلاص من جاگیر صلواتا بنجواتا حاضر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ويا نبي الله. تمام وقايدة سرعتي كنت تمتخيني وصابك چمكي وقت ما هندك بيرانك جنبالي كلامك أحمد شافيت مزاغ البسول يك إشارة تعيش القمر وحكم تجاري جعل شيطا بفر شي جنورات من ورطبعار آتش موسى شبور صارت والضحى نورا دلي والشارت درج نورات ضياء مهرمار لمع الله جليل بارقام نجن علينا تأيد رايتهم فخر تشريف جبو عرش عظيم هرد عالم شسيا إقبالتو سند والليل بزلفان خالتو هم تروح هم روان جانو ديال پیش بجنات سيا قلب خجل جان فدای بجنو بالای تمای مسلو سرگردان و سیمای تمای شنسیار چترای عورای تو خد شغبو برفلنگ تو رای تو شهسوار دلدل كون مكان واصل وحد السراي لا مكان
من هبن 300,000 ازمان و دو یک دم غافل نمین امروز و شب وصف حسنات ببیجم صبح شام صد قیامت بچجن تمام يا رسول الله رسولين سجن يا شفيع صدر وانا مزن تشفعت كجبو مع عصيان ورنا النفس شو مناكد خنجيان يا كريم يا إله العالمين يا رحيم يا عظيم يا متين هي دار رحم إنسانا تبن طالب إكرام غفرانتين حاضر قهدار مولود رسول هبيامت بك يا رب قبول نيت غفاري والستار عيوم بمغشيت بغفران ذنوب هم لداو باب هندي مؤمنين هم لهندي مؤمنات أجمعين تابع عن شن سوار أمتي بك براب دابشن جنتي أول أبو روضة شير النقاب ثاني أجبو آل وأزواج سحاب ثالث أجبو أنبياء مرسلين رابع أبو أولياء مؤمنين هم جبو حجاج وزاتا تمام هم جبو بمجلس صاحب طعام هم جبو هر چار امام جاده هم جبونا كاتب و قارو سامع بنسخه با جميع مسلمين ويا صالحا جبو فقير يا باطئ الفاتحة والصلاة آمين. خدا جوا راضي به خدا دنگ و هنکی جی زیده که خدا حزب که جیرو پیدا تماشاوانی می هجا قبول نکن ام به دنگ و درک من برنامه ای زمان جمع بخوازن خدا حزب که مزگین کی دنوان دی ساعت دوان شوی مبارک دا شوی دنه دا به اذن خدا ام غازی وان حواله شیرین و دلال بکن به مرا درک و برنامه گلی تماشاوانی می هجا ایشف دیسا ام هاتن پاشیا برنامه خواه خدا حزب که هفته پیشیامه شوا پیشمه دیسا ساعت جنها هستا 11 دوی برنامه دا ام به هفرا بمینن شوا بمینه خوش و خیر و سلامت بمینن